sementara ngil apa ya po di railway station Malay po Kolkata Malay sementara ke Tata Steel 25K po Kolkata Apsan kilometer tengi don ta ma kalai mo dai ke belai lang tu bro tengi ni awat ya ka coach jaga idon hiyo la kajong kajong yang bio ka 9 S4 S1 Guwahati Howrah Selangor Superfast Express number platform पर खड़ी है kamrang malu bro setemen sudah duna ba semua bro kan kiwan lang bangi yuk idon kiba wan la kajong bro ngti bi kata makin negeri kiwan lang ka bangi bro gilena area mukarwat hi bro boni to ba tan lagi धन्यवाद Abuat yang suka jaga syok. Jangan lu suat ni. Dah, macam apa? Kena ke coach kena ngisong batalan dak way itu arngut. Ngah benda ngisong kena ke way. Ke S1, ngisong ke S2. Biar arngut kena dan don yang sahaluha teh S4 laingut dan bandergut tetap kita habis sa kowe pada ke coach kajang diperlok S6 dan semua yang kowe jangan apa la syukur ya ka mak barang utara jenge pak majenge pak kasawa ba amta dang don apo tren ka tren kanang yat ngi ngi mi na po go ti amta ka khat sau tarik steng sngi khana baje bat ngin poi la shai min step san baje min step san andru baje la da dile apo haura Kolkata karis ke jongi bade kan de khat nyau tarik kare ka siblai nomar ba shabat tagi penlong jumara ba ka siblai ngi yo ban res bade khat ndru tarik bat ngin sa don karis khat nyau tarik bat kin sawan phai no aka khat nyau tarik hi janmit hakane ka Kolkata Marathon kane ka Tata Steel 25K kadon lang ka arapsan kilometer kadon ka 10 kilometer kadon ru ka 1 kilometer kadon lang ka jong kibalai lang man ngiru ge sementara ka jong dan ki besi me ka arapsan dan besi me ka 10 kilometer ta terter kermen ba barokin yo iskem ba barok nyo puri ka jing job agane ka jing lai sementara ka jongi